paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ingkan na ba daw? Itay kapay nga ibabaw, salbag ka. Di ka mula bumangon di tapagin indayunam. Ay, mga turturo ka nga rag. Nagsadot ka matay. Awan pa'y inararamid mo itangal daw. Kasi ka, ada. Kawan, nagluto naglinisak dito'y balay. Kasta mo tayo, hindi tarubayan. Dinak pa'y tinulungan. Ay, unay kita nagano reklamo mo na ya. Ay, bumangon ak manlangay. Ay, maturo ka pa'y kumakay. Di mo la tultuladan ni Kapitan. Naggagag. Iso kita mo. Ipatpatarimaan dan di kusina da. Tila papalam. Umapal ka manin na kunakaw. Nagmayat matan day ta kusina da maribanang. Wan nga rod, Maray. Saanan akas idi nga agir-irig? Kano tiles kanon jay datar na? Imbag man. Da kamay timangken adaga di kusina may. Nagagat ngamin ni Kapitan, Maray. Oh, kita man ni nakabaklay manen iti aradaw. Wan nga raw. Mapan nagaradaw. Ukudan na pa'y nuwang na. Ada pa'y susuunan na. Anya nga taday jay maray. Balon na dayjay. Kat ni Mari Banang, nagpailimot. Anya nga itaramiden na ijay ilay. Ay kat gumulpi iti naimas asidaon da. Ay nagmayatan tibiyag dano kasta. Kano agkuy-kuya-kuy langan ti araramidan ni Mari Banang ita. Kasta? Saan da amaid ibusan iti kwarta? Aga seman no umay gumatang ni Mari Banang diti tersenak. Ammom numano ti kwarta na. Manaw. Sagsasangaribaw. Kanayon asagsasangaribo ti umay na ikagatang. Ay imbag man. Nabayagan ajak nakaigam iti sangaribaw maray. Amok day ta amaray. Tati kanayon mo igaman kat sagpipiso laang. Kasano nga mong day ta? Kasagpipiso ti umay mo igagatang. Tultulungan kanto pay amang bilang. Ay wanan niya. Pudnot ako na maray. Tulado ni Kapitan ang nagagay, tatabadong. Adulamin day ta. Apay, tulad-tuladam day tataw. Kita ang tatabadong nay. Nakagatangan ni Kapitan itinwang na. Nga iso ti katulungan na ita nga agaradaw. Binulod na lang day ta. Impaaramid na pa iti kusina dan. Nagmayat ta kusina dan ay. Ma'am, kinurakot na lang jay kwarta pinagpaaramid na iti kusina da. Basta ya. Ay, damagag tuman. Nalay kurakot day ta, Kapitan. Apay, tulad-tuladam kayo day. Ti amok kat saan nagkurkurakot. Kino naggagat at talaga. Patsimay. Kurakot day ta. Panawan kay pa dito ya, tatabadong. Day, sa dinong iti papanam ko, Sep. Awanti kayo ni istorya ko na. Mapaanak nga rin iti garding kaw. Mapangkapay lang. Umay kakidi dito, ito ang istorya ta. Jak masango ti makinistorya. Kasapulak ti agtrabaho. Tapno umado ti kwarta. No kumatanapan kamot nagtrabaho. Yanda kumamot kwartam tao. Kasangsangpad mo pa lang na panakinistorya. Ita, nagawid ka, ibaon nakmanay na mapanagtrabaho. Kano day talagil ilad ti among aramidan? Kasi ka ngay, day talang mo makis-istorya ti among aramiday. Ay nabadong, awan mapasamak iti biyag mo. Nukas takalaang. Nakasaumay di nagagay. Awan pa'y kit diti kanuntan na. Kasanungay, nagbayag na mga minamang diti ayuda. Day tala ayuda, tor orayam. Kanya ngay irag, sigurado mga ikanda tayo Ay nauma kon nga agsidsida iti papaya, kas kada ugot ti kamutay. Sino kumamit ti sana mauma ka nagita bulbulong asidain ngay? Awan pa'y progreso ti panagbiag. Di mo ibaga kanya day ta Kastoy latan, agur uray iti ayuda. Gumatangak man, Maray. Aywan, Maray. Alisto ak nga aglakon no sikat ti umay gumatang. Taamok asaan ka nga umutang. Adda baryam iti sangaribo. Ay, katadaan no gumatang ka.
Ay gumatangak iti karne asidaan me kan ni Enteng. Ay, ada bariyak, maray. No kasta tigatangan. Ket nungay sardinas tigatangat. Awan pagbariyak. Ano sardinas laang tigatangan? Ay, iso nga ron akar nila ang tigatangat. Mano akilo akarne, maray. Duaman akilo akarnit manok. Saggay sa kami man akilo ti sidaan kan ni Enteng. Ha? Ay, ikasta ti ano ti kwartana, maray. Saan nga ginainaw? Mayat. Apay ko mga agin inot kami ngamen. Kat kawadwadan ti kwarta may marikwanang. Katwan. Sige. Mabiit laang maray. Tamanga laak iti katgatangam akarne ti mano. Ay, sus! Ay na. ay, nagagitak nga agtrabaho. No kastoy akanayon ti sidaan, banang. Wen, nagagat ka. Iso ana imas met asidaan ti inlutok para ken ka. Ay na. Ay, mabsog ka mananiting. Nagagat ka gayam. Iso akanen ta ti kayat ta. Ay, iso nga gagatak dungaw. Awan ti sayang nga oras. Puro trabaho kit di ati aramidak. Ay na. Iso atulungan ka met. Tapno adulat ta ti kwartata. Ay, di mo tultuladan ni kumarim atuyang. Di lagchis-chismis ti aramidan na. Wen, kasjay na talaga dayjay. Ay, naapal da adwa kan ni Badong na. Ay, bayam nga umapal da. Ay, papalan takit di ida. Unay kamutan ka, Badong. Di tapay sangot ti Tersinak ti pagistambayam. Nay, apay bawal ang tagistambay dito Tersina, maray. Saan matkit day? Ngam agidda kamutan di ta pagtugawan. Pagtugawan nga'y dagiti umay gumatang. Ay, kayo makamuda mo din Aramidam mo tin aturugan day ta atidog atugawan. Ay na, nasakit nga ron to'y likod ko, maray. Ay, naktangan, akatutugaw. Iso nga agidang mo din Ha? Ay, saan na di ta ti pagidam Tilay parpari mo, maray. Sa paimparabaw mo day ta sakam di talamisan apang idispliak itilako katinapay. Nay, apay bawal manay. Ingka maturog iti balayaw. Ayun, ay kamutin, maray. Ungit ka laki nga ungit, ay. Ay, makareng-reng, maray. Naimbag arabe maribanang anak kapimpintas. Unayin anagmayat adeng ganday tamare. Nakasiksiksi kapay. Ay na, makaparagsak adeng ganda kita nga ibagbagam marikuanang. Mano akilo tigatangam akarnay, maray. Ay kat, dua manen akilo akarni ti baboy, mare. Adda bariyak di ta kwarta maasang aribaw, maray. Day, nadamat gayam nakaturog dito atidog atugawan dito Tersena, mare. Agur-urok pay. Ni kabadog. Ibagbaga ka saan amaturog di tang ipapilit na ba? Apay, awan trabaho na aya. Agpadadakan ni Marito yung awan trabaho na. Mangmangin ko dahil ta pagsarsaritaan nyo. Kunak man no nakaturog ka, pare Badong. Ay, nakaring ako na. Ay, marikwanag. Ayan tay gatgatangak adwa akilo akarnit baboy. Mabit lang maray tamang ikilo Unay mo tipan lang ipasikat mo dahil ta si dahin yun, maray. 2 kilo akarni ti babay. Ipaspasikat ko aya. Pudno mo't adwa akilo akarnit baboy tigatangag. Ipakita man day ta kwarta masangaribaw, maray. Nasken pay aya nga ipakitak. Ay, ibaganan tumanen apasikatak. Ipakita. Sige, adtoy pare. Sangaribo day ta. Basta gaya man, tilang at isang ariboy na. Ay, katuan. Nabaliwanan. Ang ginamay. Di mo pa'y kadiam mo tilang at ibaro asang aribo ita. Kabadong! Badong, nangag mo day jay. Jay imak tinuang.
Wen, tumanaw ka ngamin dito'y tawa at tapno makitam. Ay, dayta ya. Duan genwang ni Kapitan. Bimaknangon at talaga. Ah, Day, mga pay suntuyan. may sa akalakyan kan may sa kabayan. Ay, agasem man. Apay, agatang itinwang dayta, Kapitan. At dagaya migatang na. Rurudan naksamot Apay kumamarurod ka. Ay, pasika da talaga. Duadakin ni Maribanang. Saan da pasikat? Talaga laeng nga daigatang da itinuang da. Inak sa ugodin niya may sa ano nga. Tainak ilakaw. Naa, tila pampanunutem adakas. Di ka lang makapanunot itinasayat. Kasano makapanunot ang itinasayaan ngay. Kat kanayon mo't akaring ti paspasidam kanya. Sagsag pawam ti konforme di ta bulbulong. No nagagat ka kuma. O di adda mayawat mo kanyak nga igatang ko itinaimas amasida. Igatang ko iti kayat mo. Ang awan mo. Ay, sermonan nakmanin ako nakan. Makauma ka. Ay na, inal daw asirmunan ka. Tadi ka makapanunot itinasayat. Rumwara kan. Mapanak man nag-istambay di tersina ni Marijuana. Di ka lang mabain. Ag subli-subli kay jay. Pabainan da ka lang arudan. Ay, jak amuno sa dino ti paglugarak. Dito'y balay wano ijerwan. Tano dito'y balay. Adda ka mo't asumadaw. Kahit, ijay karwar ah. Awan mo't nga rod ti tawa makasaritak ijerwar. Tadamot amin araramidin da. No dito'y kaunag ti balay. Matuleng ka iti sermon kaw. Dayta ti tandaanan. Hey! Sino mo't ti making kukwa rito waswasingam kusep? Tricycle, Mike. Kiso, mate. Kukuha ka. Ah, saan mo'y takas to di tricycle mo? Gimatang ang itinyo. Ah? Oh, dyan mamatay. Pangalam ngay may ti paggatang mo kusep. Ay na, oray kastoy lang dataaw, tatabadawng. Adamo na poskol a kwarta ka. Nagmayatin day ta tricycle kusep. Stainless ko naman. Pati ungor na ka stainless, agsilap. Ay na, makapasisirap nga rin. Malalala, aglisi kay di tatabadawng tamang ano, masagid yaw. Ha? Naskin awasi nga da ito baro at tricycle ka. Ta pagpasadak man. Ay, imak kayo ay imak anuan. Maumak ka na kayo, partin kayan. Ay, pasensya kan pare no natagari dagiti nuwang ka, kan karabaw ka. Ay, hindi ka magamit na paray. Talaga ka di ano ang muda kita? Na, ay kitun. Pag sinsinublat at ida pagar-arado ije bangkagaw. Ah, binulog mo sa langit. Oh, binulod asasawamot. Nangalam nga, tinggatang mo paray. Na, nagtanong ka pa. Kino nagaduti mulak anateng. Edi naglako ak itinatang. Ay sos. Nakatsambak mit. Edi naglako ak madain. Nakatsambak madain. Nagasam nga'y daytaan nagilako pare. Wala! Ada pa'y sumarunong nga ilakok ken ilakok to ken ilakok ken ilakok. Ah, ay sas. Madin sa daytoyin ah. Apay, ilako ka maalakon pare. Ay, una. Ay, ingka mo agmulatap no. Ada mati ilakom ken ilakom ken ilakom. Ay, makasadot nga rin pare. Ay, kasta kalatang harudin. Agis istambay. Awan at makukwarta mo no kasta. Ay, nagaduki din ngayon bangamon pare. Parkit na kinin dahi tamay sa anuang mau. Na. Ah, imak lang ay mak. Makauma. Na, saan man atinuang ko ti pagpupudutan pare? Makareng-reng nga rin pare. Na, ay kaya ba nito yang mau? Tagtrabaho kayo adwa. Tapno saan kay amaawanan iti pagkain at makan? Apay ko mga ibaon na kami ngay pare. Eh, bagbagak lang ano anya tirumbang nga gawin nyo. Apay, di mo makita ti aglawlamaw. Na progreso amin na kabarangay amaon. Oh, nakayulangan ka nito yang muti, nakakaawa ang biyag. Shh! Di mo mapigsa na pare. Ha? Kababay kung mangagdagiti sa bali at tao. Eh, no kayat mo, iyara sa askaw. Mangag mo nga rin. Nangag mo pare. Na, Pati day tanuang mau, simong batay. ay, ti ibagbaga na paray. Agtrabaho ka, badong ko na na. Aya! Wen! Nagado nga oras ken panawon asinayang mo, kuna na. Iso nga agtrabaho kayon.
Ayun, ay dahil tanwang mo nga ibabaw nak meteng. Ay, agawin ak madlalay. Tuyan! Tuyan! Ayan, ma'am. Daak dito kusina. Agluto kan. Nakapanimidak dito kusina. Ta problema ti kanunta. Ne, nakapanimig ka mga agpaisaw. Ay, kat tumader ka dito na. Tapay. Alam niya kalugong mau, kin paglinis mau. Tamapantay niya bangkag. Nakapanimidak pay lang. Iso nga rod at tumader kan. Agpanipanimid ka pala dito nga. Makamalas na ita. Agalisto ka. Tadatalangan, ti marigrigat, dito'y kabildatan. Ay na, tatabadong ka na natoyang. Agagit kayo, tapno na ranyag, ti masakbayan nyo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makikita niya makikita, kwarap. Di ka din napinta sa balasang amagmag na dita kalsada. Along hair, tidakda matang. Anya balasa nga sasawag. Di magmag na di igi di tiala, di dadakamatay. Ha? Di manawak. Malamlambin sa may kwarap. Natuduan nga main. Kaya nan sa tipumudot Makin manok nga taday ta. Manok, adag iti karuba. Saan ka nagtagtagare? Tinak tiliwain. Ano ba yung tiliwam? Malaming gayam. Papudutin ta. Ha? Nya kay kwaraw. Napudot di manok at iniliw ka. Kas jemot gayam ti kayat mo asawa na papudutin ta jay manok. Ipaburik met gayam. Isumay. Nagkapoy ka na ya. Naluto na, nalukningain. Ay kat maparang nga din agumatang iti arak. Tarugyan tan apulutanain. Kasano ngayon no at namang birok iti day jay manok. Ay kat ibaga di mo nakita. Ibaga di mo amaw. Nagsimple. Iso ngay sagana mo, dahil lamisa na pag-inuman ta. Excuse me man, paray. Di man siraan dahil tapag naak amapan gumatang. Apay sir-siraan. Birbiro kak jay chicken ko. Ay, amangan no nakitam. Ha? Ay, awan mo tinakit-kitak, paray. Nangisit nga adatapingar na. Adat sing-sing iti may sasaka na. Awan! Ay, nakitam gayam Ababa ti sipit na. Awan! Iso! Ti panagtaraok na katkastoy. Kakakaok! Ok! 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 Ha? Ay, kuna man no kastoy nay. Kakakakak! Ay, iso! Ha? Nakakitaam. Itay ko pa'y abirbirukin. Ay, jak nakita, paray. Di mo nakita? Sana pulaos. Awan tinakit-kitak amanaw. Isong aglisikan, di tapag na. Ay, pangbirukak nga tan. Tulungan tayo man laangan ni Kapitan amang birok ije manok na amapukpukaw kabadong. Ay, jak lamasangot. Agbirok iti manok, iti makin manok, maray. Itay pa'y nga minyag birbirok ni Kapitan. Gumata nga man kidi iti arak, maray. Imbag pa'y daytoy arak alakok tamabili, ngamtoy bagas. 2 botelya, tiga tangay. Nay, dua pa'y gayam. Apay, aginom kayaw? Asino ti kaduam nga aginom kabadaw? Ay naintay, uray no agmalmalem kan agpatpat nagkang agbirok ija manumaw, saan mon amabirukan? Tapay asaan. Napanlang nagbirok mo't iti asawaan na. Uno chicks na. Ay ti kunamkit di akat pinartidan. Ha! Nagturad mo din ang partin.
Manok ti kapitan, partsin na. Ay, kunak tumot ngamin kan kaide nga ikulong mo. Ang anya tinaramid mo. Binaybay anakawalang laeng. Anya nga ita, awanan Ay, ayan ni Kwarog. Nay, abay abiro kam kanyak ngay. Nagmalmalam ajak nakita ni Kwarog. Ipabiro ko man di manok ko. Saan nga mo ni Uncle Gaw? Nga dak dito yung makiin-inumkan ka, tata ba daw? Apay nga minanaskin na mamon na ngay. Sigurado nga minabirbirukan nakmanay. Tapay aya. Ibaon nakmanan na. Menya mo dito ang uncle mo. Naglay nga gibaon. Kat no tila pang ibabaunan na kanyak. No ibaon ni Antay, imbis nga iso timapan, siya kat ibaon na. Iso nga ron asaan ka pa'y langag pare-parang. Ibusin takid di apulutanin na ito'y manok na. Ha? Manok ni Uncle ko dahito ipulpulutanan ta? Way, berberukin na. Ay, Kung nakangajak amaw, wala nga ngay pudnoking kwa na. Sige ko raw, agsyat takiday. Imbes nga umayak gumatang iti Ricardo, ay saanan? Umayak laangan makiinistoryakan ka, Maray. Anya nga iti istoryaan ta. Ay, jay man manok ni Intay nga napukaw. Ay, saan na nabirukan? Mabirukan na pa'y ayaday, jay. Pinulutan dan Maray. No asino man ti awanan baen anang pulutan. Maray, adda malagip kaw. Anya day ta, Maray. Kano imay gimatang ni kabadong iti arak dito'y tersinak. Kasla ibagbagam nga iso tinang pulutan ijay manok ni Inteng. Adda lakit di kadwana Ay katuan Asino nga ta ti kadwana? Day ta ita tidakkel asaludsod. Nakitam ni Kwarog, Maray. Saan ba't, Maray? Amangan mo't no iso ti kadwana. Birbirukak ni badungkaw, Kapitan. Ta saan mo ten anagaw away manipod itay bigat. Ay, di mo birukan kanyak tadyak induldulin ni Badong. Damagaklaang ano nakitam ni badungkaw. Kung namet mapan gumatang. Naggatangan na ngay nga ta, Kapitan. Di ta asidag atirsin ha. Alangan mo't nga umadayo pa'y lang mapan ijay bikol. Kaya't mo asawain, di ta tersina ni Marikwanang tinapan na naggatangan. Iso ni Marikwanang, di pagdamagam. Ay na, Kapitan, kasanong agdamag akin kwa na, kano adda sungsungi na. Ay, gagangay ti baak deta. No agdamag kalaang asaan ka agumatang, pero may tikusilap na. Di gumatang ka ngamin. Kano ba sila ang tigatangam? Agkusilap lata. Pasensyaan yun at baak nga ron. Talaga akas ta ti baak. Kag si kangay mo't, Kapitan, sa dino ti papanam. Biro kak jay chicken ko. Saan pa'y mo't anagawaid? Saan nga rod? Maala, bayam, Kapitan, tainton masabat kaw. Ibagak nga agawi dun. Tatabatang! Ay, tatabatang! Ay, nakaturog ka matay. Abay ngayon, nakadumog ka matlat talitan. Nakaturog ka talagan. Igupon na pa'y kumati, nakamalukong adigaw, nagdumugan na. Jak mabirukan ni Kwarog. Uray di manukaw. Jak mabirukan. Ay, narigat ti mapukawan iti taraken, Inteng. Ay, kano uray ni pare Badong ka birbirukan ni Maretuyang. Ay, nagpupukaw damutan. Saan la ataraken? Ang uray tao, agpukaw. Nunap na pananda Ay, nagsimple a panunutan. Panunutan ti anya. Jay mapukpukaw a manok mo. Pinulutan da pari Badong ken Kwarog. Pinulutan din. Ay katuan awan da matadwa. Sana mabalen nga ramidin da day ti manok ti Kapitan. No ti tao a makasidsida iti manok. Saan nan a panunutan?
No asino ti akin kukwa iti manok. Ay, napanla nagaram ti manok ko. Isa saan ang nakaawit? Tuyang! Tuyang! Ayan na dyan kapay. Ewan ni nana tuyang dito, tatabadaw. Hapay ngawan. Kit no balay ko na ito'y ayan mau. Kaya't mo asawan, dito'y balay mo tinaginuman ka? Kituang, nakaturog ka pa yung araw. Ay, sumagaya makadigdig ko dahito yung rupak. Una, na ipasubsub ka iti sa nga manloko nga digaw. Ay, wain, malagip kaon. Igo pag kuma, nakatulog ang matay. Naibusan ti pulutan ta. Uray ti arak, naibus matay. Ay, kitagawid ako na. Kasano ngayon dun makakita tanto manan iti manok ka malamlamain? Ay, kitiliwin tanto manin na. Lamawin ta, tapno pumudaw. Apay, sa dino tinagapwam. Ay, unay kabatid to yan. Umunang adang ko pa ilang nito yung ridaw, nakabanikas ka na masang puda. Ha? Song batam ti saludsud kaw. Naginom kami lang kinikwaraw. Kunakun ka, naglamang kayo anaginaw. Nung makita na nga gininom mo, may naktumanan banbantayan ay. Asinaw tigim matang itiarak. Pati daytad, damagan pa eh. Saan amabalin nga umunag ka dito'y balay? No saan mo asong batan amin dagiti saludsud kaw? Siyak, tigim matang. Nangalaam iting gatang mau. Ay, kikwartak mo ta. Awan mo ti kwartam. Siyak lang tada kwarta na kadata. Apay, si kalangay ah. Katwan mo. Nakabulsa lang jay kwartak iti daster kaw. Ngam idi kitaag. Naksayan iti duagasaw. Ay, pabasulin nakmaday. Kay asino kumangay ti sabali nga akin basaw. Adda sabali ang mga la. Kit amangan ngayon, nung taray ti pusa. Wino, Ay tila pagpapasulam. Namin anon akinupkupitan naksika badawng. Namin ano ngay bagbagam. Saan ka pa kinupkupitan na pulos ah? Kanayon ngagpukaw ti kwartak ija bulsa. Jaklag tagtagari di ka. Sana nga kupkupit to yan. Kinudungdungwin kay ti kastaunay. Apay kumakupitan ka nga. Antay, anyang iti mapaspasamak kini uncle ka, Kas makita mat. Adda ijay suli nga agsasaibag. Uy nga rawd. Anyang iti pagkaskastaan na. Ay, jay nga rod na po kaw amanok na. Ha? Anda na po ka amanok na, antay? Agpudno ka, kwarog. Ah, Iso ka di dyan nagsangwan nyo kanit tatam abadong. jay ka di malamlamin amanok at iniliw na. Anya amalamlamin. Nabasa siguro, antay, iso amalamlamin. Tiniliw ni tata ba daw? Kuna na papudutin na, ngam inlamaw na mo't tinadagaws. Day nga rod ti ibagam kanya angkel mo. Ah, Tapno sumardengan nga agsasaibag di tasulay. si kalatan ti pangibagak, antay. Si kanton ti mangibagakan kuana. Sige. Jay manaw, kapag ladladingitan ni Uncle Kao, iso jay pinulutan mi kinitata ba daw? Ay, kunakun ka. Ay nabayag at tinartarakan ni angkel mo day jamanok. Ika, sabali lang timang sida. Nimot nga min tata ba daw? Nakita na malamlamain, tiniliw na adagaws. Amangan no isumot lang timang tiltiliw ka dagiti daddo maamanok amapukpukaw dito barangay tayaw. Diyak mo nga, antay. Mabalin nga iso. Taugalinan ti kasta. Yakon agibat bati iti uray 5 a kwartak ije balay may maray. Tapay. Ay na, kano nagpigsa nga agkopi ni badungkaw? Aya, no kasta, kinupit na diyan may nainggatang iti arak, idi na minsan. Katwan maray, at dayamot kwartana. Kadya pinulutan da amanok, tarakan ni kapitan. Ay sus, nakababaengkin ni kapitan. Ayun manok ni kapitan. Ingka katiliwan na pulutanan. Anyalaangan nga iti bagbagan ni kapitan, ay mapanak ije barangay haul maray. Mapan ko kasarita ni kapitan. Tata ba daw?
Nakitak ni Nana tuyang anapan ni barangay haul. Bayam, mapan siguro makikapi ah. Ha? Mapan lang makikape? Katwa na. Mapansa mo tagreklamaw? Ha? Sino ko matireklamo na? Siya? Saan siguro? Awam mo tamo kabasol ko kingkuan na. Apay ko mga reklamo na ngay, katuyang ko na ita. May nakainreklamo ni Maritoyan. May nakinreklamaw? Taapay ka na. Kupitam ka no. Ha? Saan laan na minsan? Adun adaras. Ay, saan mo ta? Mabainak mo ta, mangkupit kingkuan na paray. Apay nga min na masapaw nga kupit ka. Saan ko nga rot ako kupitan? Agbiro ka iti kwartam. Tapno ada gastusem no ada kayat mo agatangan. Ay, makabannog nga rot ang trabaho paray. Ay, di mo kupitan ni Maritoyan. Tano kupitam, ipapulis na ka. Imbaga na dahi ta paray. Kaya no maminsan pa nga agpulutan ka iti di mo manok. Ipapulis ka man. Manok nga ipagbagam mo paray. Ay, tiniliw mo di manok ko. Ay, manok mo dahi ay. Ay, diya ka mo ah. Nabayag ang binirbiro ko. Dinamag ko pa'y no nakitam. Kudwain, nagkakakaok tapay. Imbis nga min nga inamin mo at tiniliw mo, naglibak ka. Iso arumbangkin ka, kahit ipapulis. Ay, unay kamutin pare. San mo takas ta ah? Manok only, ipapulis na ka. Manok unli nga. Nakamanukan a manok. Ha? Imbag kumamit no manok mo. Ay. Yakla nagtagtagar idi. Gaputa agkumparita. Ang ulitin pa ay. Walang kumpa-kumpare. Ha? Ipabalod ka. Ay, makapanervyos ka mo't pare. San mo takas ta ah? Diya ko nululitin pare. Tataba daw. Nagadot yung labas ang manok dito yung abay tao. Naglulukmag daw. Ay, diya kaya't akitain ko araw. Tabay, mate. Ay, sas. Delikado akon ka ni Uncle Mau. Winarningan na kon na minsan. Ay, kasta ka day. Wine, iso ajak kaya't atalyawan da kita manok. Di nga rod balasang tikitain tatatabadang oh. Dahil oh, nagsiksiti pan nagnanaaw. Wow, witwew. Kita makumit kita kanyak ni Nana Matuyang. Ipatalyaw mo pa ilang magkanya na kita babalasan. Ayaw na niya. Agawid akon. Narigatan no may nakpailayaban ni Nana Matuyang dito. At dantumanan awit na pangaur. Ay na, tatabadong, agnakam ka ngamin. Nudakas, saan mo nga aramidan? Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanan, anya day taawit-awit mo o nakasupaw. Daytoy, Maray. Ako ayuda. Into ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wow, may kan amin ang nakalista, tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay, siguro, awan na ganyo yung listaan. Apay nga awan ngay, katagakabildatan kami mat kinibadong kaw. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagitila ang kabagyan ni Kapitan, ti may kan iti ayuda? Kakasla kasta, tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na, Ay, nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Uy, narod kagawad.
Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anya nga ayuda na ito pagsasaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga, ngawan ti ayuda may kinituyan ka. Ay, awan na nga. Marikwanan. Masungbatam ka day ta sa ludsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marito, yang itay nasabat ka. Awan ayuda yaw, taawan na ganyaw, ijalistaan. Ha, Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan nyo listaan. apay nga ngawan. Siyak man lang ang timangsungbat ka ba dong? Awan na ganyaw ijalistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laeng, tataba daw. Wanyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan? Nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Dahita nga rin kay. Dagiti kanulaan kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Sana mabalinda ito yung mapaspasama. Naskadla ang agririta. Ay kagawad, anyat makunam itinaawat mo nga ayuda. Ay ka, syempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukas ta. Kaadun tuman nandiyan sumarunaw. Daan, apay, naibus mo di ayudam. Ay, saan pa'y makindi, Nagaduma nga man. Iso nga ron nga ibusem pa sa kanto agdamag no kaano dyan next. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga man, ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, wan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay Kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na ito iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, Kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damaninagan ko listaan. Uncle ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asa na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle lamang ikatitinagan mo, Antay. Kapay nagsirip-sirip ka di tatawa paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hall paray. Kanayon nakada dito'y. Kahit mabalinto mo nag. Agpigat ka, tanarugit ti sakam. Ay si Kaki di mo paray. Gaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Wala, narugit nga ron ti sakam. Mabalinain paray. Nalinis mo din. Munag ka, sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, apayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka paray. Isungay mayak dito barangay hall. Anyat kaya't mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanitoyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta Saan kan nga agreklamo? Awatan latan ti kinapudno adi kabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Ay, awan lata to yan. Saan na taakayat abigbigan ni parenting akabagyan na? Napan mo kinasarita. Wine, sungarod tinagapa. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayo. Saan nangarod akayat? No kasta, saan lata ang mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain?
Adan sa matgura ni Kapitan Kadaka. Andan sa ngagpaisaw. Malagip kaun ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dahi na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wayne, sana talaga. Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y laang dayta. Amom lang arudan, ada kami laang kinibadong ko ti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga min tinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitin, Maray? Tanagsakit, adenggang. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw, no apay asaan na akayak nga ilista tinagan, may. Da kayon tumat nga main. Basol yumatlaang no apay asaan anailista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw, no saan may akaya. Maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da nga min anang ibutos kan ni Kapitan Idey. Kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at daytoy ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di ko Tasaan ka nga min anaikan iti ayuda. Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda. Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kaming tumanen, mawarasan. Tata ba daw? Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumamot Ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tata ba daw? No kabagyam kumamot ng angkel ka, dedda kumamot nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kaya't nakabagyan. Ipilpilit ka, saan nakakaya? Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang agatang tawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan bayamo no nalipatan na kami ni Kapitan akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Padata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog, andan tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Ket, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Ket, suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda ken ni badung na. Apay ko ba nga ikakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Ay, sige. Panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win Mare. Si Kangay. Win
Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan, isumot ibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Italaang anaamuak nga ano gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapon no gayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak ano nilaang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, maray. At dapay gayam kaanakan na abakbakat kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gap-gapoy di kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak la ko magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay, agawid kat adagos. Tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay sos, darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw tanay, dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan. Wine, nagayaba ka, uray saan data ka bagyan. Ay katinta tumulungan amang sabsab ijay apoy. Katinda na, uray saan data ka bagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaiso na balay da. Saan ka na sumanaw? Indakidain, uray saan data ka bagyan. Ay, sapay awan mo ti sabali at tumulaw. Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagitin na gado kabagyan ni Parinday. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbaglagit din tatatataba tong anagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no, anya mati inaramin na day siya tao. Madama ka nung aglutlutaw, ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon kay, maliwayan na tilutluton na. Gapo iti panakichismismis na. Wala, kan, agawid ta ni di balayaw, tayong takitaan. Ay kastaon na iti danak ko ba nang kunak no nauraman da iti balay ta. Ay, no sana timulong ni Pari Badong. Ay sigurado ang nagbalin adapaw da ito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay asino pa dagiti da dumating bulong banang. Adak mat dito'y likodam, Kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga da duma akabaranggayan tayo. Ay anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kami, mapan kami kung may bangkag. Ang nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. Iso nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kami, tapno maidap ti apaw. Ay agyaman akuray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo lata, kini Maribanang. Ay agyaman akin ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Tumulong kami lata, kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurot ak nga agluwa. Ay, Uray siya. May surot ako. Ay, Nay, apa yan? Nagsisinangit kayo matay. Nasaya at kaya matao da pare badong kan marituyan. win nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katwan mo't nga main paray. Ay, kwaraw, aday bagak. Anya day tangkay. Ilistam to tinagan da pare badong kan marituyan. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Ay, thank you, Kapitan. Kwarag. Amom ka dito spilling tinagan kaw. Kaya't mo nga spilling ay. Sana yung tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganituyang kaw. Di ka madanagan paray. Amo ni kwarog data. Sigurado kayo Naglaig ni kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling iday. Oh, Ay na nga to nagato Nagtubit ka. Naggapwa Marituyang. Dita barangay haul maray. Ay na, una yan ang nagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ni badong ka. Ay, nasaya at mata. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, Maray. Kahit inlista gayam ni Kapitan, tinagan mikin ni badong ka.
Ingkamutin makipila, Maray. Ay, saanan. Na, apay ngay asanan, sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Ah, kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog, kasta mo tin ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan, Maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanan? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Ah, malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw, Maray. Taitaypay nga agururay ni Badong kaw. Kasta Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay.